Kunuhan man anin na video. Sleep? Sleep. Yeah, I was sleep also. So, I'm tired. tired po ka. Oh, good. Mga dragon. Naidili na dragon or something na. Nagsayaw siya ganina, guys. Nagsayaw siya. Paano ka magsayaw? Nga na ako magsayaw. Kuan. Pila ka inches sa imong ilong? Pila ka inches? How many inches? Pila ka inches ang imong ilong? Day, mga Pilipino mo or American? American Filipino. Half. Half. We are halo-halo. Halo-halo. Halo-halo sa chowking o halo-halo sa manginasal? Basta. Unsay tama nga pag-pronounce sa chowking o shoking? Chowking. Chowking, okay. Dodong ka no, I'm filming. Anyways, good night. Mayong gabi. Nag-vlog po na sila guys. They're vlogging to Kiana and Kimberly. Sige, bye. Bye.